Sesibuthiwe sesibonele ishashana ziyakhala kwe-MK zinganza kwethu abantu bahamba kwe-MK abanye baba and nofunelele inkulumo lapho khona amalungu e-MK ayekhona from the beginning esho ethi ayingeke isholozi ngeke labantu silethela bona asabafuni-ke manje baxosha abantu labantu abasuka ku-ANC abasuka emaqenjini konakala manje abantu bahamba bathi shi ANC asiphathekile kahle neze. Akangasidayisi umsholozi siyamcela. Yebo. Akangasidayisi umsholozi siyamcela. Uma kukuthi leyo le fishipisha eyenzeka la kulenhlangano akazwani nayo akasukuma khulumo. Finish. Akazolalela mamasisi. Abantu batshela thina imihla namalanga ukuthi iziphi inhlangano manje abayivotela. Akumnandi ke kuthina. Esayakha lenhlangano. Sayibeke ezandleni kaMsholozi. Umuntu engasandamena kanjani sayakha lenhlangano. Ungasibuka usithathe kancane siqale ngamehlo njengamanzi ophuza. Kodwa imqonde la ngeke uyikhona. Sithi namhlanje enough is enough. Sicela umsholozi la ngolesithathu bakuzohlelwa kona ukuthi kuzobonakala kanjani. Kodwa siyamcela ngolesithathu abe la eKZN azo address ama-comrade. Lento ezeka wonke ama-profit kodwa eKZN kuwes. Kunobaba la olidayo la kwiprovince. Usanda kuphahluka kuthina kuleza inyangane nje idlule engakakhethwa amakhansela. Uthi phela iNC mangabe phela iluzo umasipala. Ingabe phela isiluzo na yiTheku nemabhida. Hey sathi awubantu baba wena. Ukanjani? Kanti ukumi kanjani nini? Kodwa ke kulungile yonke le nto iyozwakala umsholozi mesela. Ngoba labantu uyabazi umsholozi babuyisile wabeletha la ngoba bethi sifuna i-2/3 majority. Namhlanje sesithi ke sesiqikekile sibafuni akabotha ubenza njani. Sila ofisini ne-province KwaZulu Natal ukuzolalela ikhalo zamalungu omkhonto wesizwe party ekhala ngokuxoshwa noma ngokwenzelela kwabaholi beprovince nabe-region ikakhulukazi beprovince kule nto yokhetho noma la bekutomula khona amakhansela azomela umkhonto wesizwe party bese kuba ukuthi abantu emva kwalokho baba nama-dispute esikhundleni sokuthi anakwe lawo ma-dispute babanikeza i-email address engakazi iphendule umuntu bathi besuka ngokuthi baxinwa kuziwe ema-ofisi bavala ama-ofisi lavale le-region lavale le-province bahamba bobambela imihlangano ehhotela so-ke bashintsha amahhotela aseThekwini babamba imihlangano i-ofisi bengalikhokhela umphakathi-ke uthi usukhatheleke manje noma amalungu omkhonto wesizwe party usukhathele labaholi abayi-useless lento yokugcina la emkhontweni ongabazi babezokwenzani and ayikho into abakwazi ukuyenza bahlulwa ngisho nama-dispute akho ngisho yodwa i-dispute abake bayi-attendeka and okunye ibona babonakala beyabantu abaxovayo bexova ama-comrade egcine sesongelana edubulana and amagama abe bephatheka ngesikhathi ama-comrade exovana noma exoveka noma ejahana noma esongelana so-ke siyacela ngisho sekukhona nokuthi phela amaphoyisa lawa e-PKTT ukuthi sengathi phela sengangenelela nakulento abaphenye nabaholi bethu abathathe nje aba-interrogator ngoba lokubulalana babona ngoba ukuthi ngempela mebesonga abalokhuzana amalungu omkhonto efaka amagama abo mase kwenzekile kwashona umuntu abayi khona abenze kwenzeke nje abaye kobona abaye emgcwabeni bayahlehla la kufanele kukhethwe khona abantu bejahana ngokuthi bona sebefaka abantu babalanda kwa-ANC la abantu bejahana khona ilokhuzana uhlelo lungahlali isikhathi eside ubabona ngokuthi bangezi bangabi ingxenye nje yayo yonke into njengamanje into eseyokumpha lokho zamahoko
members we-MK Party zithi cela uNqamalatha angenelele. Siyamcela ngoLesithathu ukuthi abe se-KZN athole indawo ikakhulukazi eThekwini la kuzohlangana khona amalungu e-MK Party akhiphe izikhalo zawo ngoba bayaqala bayafida ngoLesibili bafida ka-IEC abantu akwabantu babo nama-PR councillor bathe awa-apply khona bezokwazi ukufaka abantu babo bena-apply nahluleka. So-ke noMpungose bavele nobuholi baselokhu bangabaleki bushiya ama-elokhuzana ngoba butshengisa ukuthi buhlula umsebenzi hlushiya ama-ofisi kanje bohlala emahhotela. Abasadingeki nje emkhontweni bobabili abasadingeki akekho obafisayo and zonke izikhalo ziya kweDuotayi bathemba yona ubabuyele semchuno akadingeki ube se-useless vele naka-ANC akahlale nje ekhaya phumule ngoba akasazi lutho and usopolitiki ngempela sasivele singamdingi emkhontweni sasidinga ama-revolution.